Brigadier General Muhanguzi yahayo koraburo kwerizo wa UPDF yabanehayo buyambo bwo kwataraho Kenneth Batura hamwe n'umukazi we namara Makirin Batura abazira abana banamukono gumwe. Abana Batura bo mu cyaro cya Bwatogo umuri Bushenyishaka municipality. Brigadier Muhanguzi najara ngo abana n'econce cy'urugaharangano kushaba bashija gumana bakwatansa n'abakazi babo babase kuzaja abana ba abarebire turi mu kabiri kurira ngo yazara kana yakoratsaho kandi akiti abana bashatu akabanagira umukazi kandi ukashuta umukazi akabezara mbwenu ubwo umuserikare witu ikindi kumusimira ukurhanga yaba muheire abasize kwemerera yakwatanisa n'umukazi we kurira abana babo. Nka UPDF kwatanise na Wazalendo Sako bahereza abazira abo buyambo bwa sente z'urukwingana miliyoni 1 zibase kuba yambogora mu bintu byo korora abana babo. Hata abana murundu gumwe wakaspendingira umwana umwe ukahurira cyakuremera kandi shibana mbwenu twakimanyire twahurira twakwatwa twayetenga ngo tumutungire entanda ya sente yakubasa nawe kumuhwera kugura pampers z'abana kandi ugizire ngo hariho ikindi ecyari kwetenga hati cyona no kuyayorra abana be. Batura n'umuserikare wa UPDF ahidara rya private kandi we n'umukazi we basimihe rya UPDF okurgaye bakabakwataraho no buyamvu bwo kubahwera kuza abana babo ababera bakazara abana be myeze n'ihingwira hirwara ryambara Regional Referral Hospital bitone bajara ngo rugendo rukabarutarworobire mbere kabitatworobire abo kuba indege tukagimanya abure sande mu nishika kandi abo kuturemera twahaburwa twafuna specialist utabentere baburu kwezi kutamaze utentere bursandi ibiri kongobero kuzara kugwa kire stira abo mbera guma twazo mu rifano twazarire kandi nsima rahanga aba ayiyatishya na nabana aba no barabe hari mu challenges nyingi ezo ngo kubakuza of course nko kuza abana barengera ari omwe nkikiri expensive abo kuba ni no shanga wine no baspendingira ho mnonga nubanywa nubazwara watunga chance yo kugira ngo nkecho cyabaho kuba n'uguryo mugisha kurwa ruhanga kutunga chance nkejo kushanga wazara abana banamurundo gumwe ni kiba kiriye kintu cyamani rebuka ngo wafayo. Amakoraga Gashakwa Abdukalim Sengendo.